Vilingi wa Mauvoo wanditethea ni sana keterosia mwende uloko kweta Vilingi wa Mauvoo kwanzia ya meko woni waku na ututumie nambani ya ili 3915 kana othivaya mtandaoni wa Facebook ni Mutongoi TV Mauvoo otondo tukumbanisye kwa ukuveni tau ala tukumbanisye ni vamwe na ngwatanio yako ukitenda mavata mama takitali kwa siama itelemwa ni mitalatala ya ikuani ya uiti. Muvia wa Kinandu na ukolania wako timasaku kutula muti minista muviani kwa kumamadhamia ute na miyao. Ene ndiki tui kukulwa meve tangane na utavi na udhosia wa kithangathi ovathukanu na miyao. Na minista wa kisomo masaku kukulia siai maikithia amanthewa alama mini ya KCSE ni maendeya na kisomo. Vilingi wa Mauvoo. Na tuyambelelia ngwatanio yako kitia mavata mama takitali KMPDU iliwetakana nditelemwa ni President William Ruto ivetange kotini ikwani ya kulenda na Social Wealth Fund ila KMPDU yikite kotini wa yulu. KMPDU iweta kwa ile uiti wa kila mwenende timwana wa President na maminista make kusovya meyao matakonete ene ianda sektani ii ateo kindu kienda unena ni wawa kwa vakuvi mesani imwe na andu onde alama konetwe na maundu ma uiti kindu kilame uweta kia ikika ivindani ya kuseuvya kwa mea imbia wa kulunga uiti wa SHF. Benjamin Mwaka no tumbanisi reporting. Usaisa mwendwa ende ukelosu ni nasoma ni ukuka vindani kuvihi yuki tetu itawekio nundu wa uvalukuta usu. Na tuisonga nambe minista muviani wa kisomo kauntini ya Masako Mwandu Konsolata Mutesia ni wamenda asia imaiki ithia kanama niwa alama nekie mutiani wa KCSE ni mali kama somo umatethia na kumuvadhana na mawia kana kuandikwa tene matena kisomo mbeange. Konsolata aine na kuya matungulu awe takana aingi maamuika methitwe maili kama wiani makuiandikwa tene na kuungamia masomo oyila kwina miana kana mawala ni maseo na kukwata kisomo mbau. Ingi ni waelesya kananu kosa itambia kulika masukuluni kunena nyana amanthewano kana kwailia oni wobo ni Mutesia no tumbanisi ripoti. Mwandu Konsolata Mutesia werana vinda isela sima lete osevuso na kwenda na utamanyi wala manekie metiani no kana malike maundu ni matonya umatethia va imenda sehi kumaveta na manyiwa na maundu mathuku ta kuandikwa tene na kutesia maundu ma kisomo aiwerekana vena mavuso maingi mamanyi wala malete umatumia na kuendeza ndini wa maundu ma kisomo nenda utabia sia imetu kana kumathuthia kana maekonenga na ciana situ ila cia mina class 8 kana ila cia uma skulu ikathukume mawia ma nyumba ilobi ukambatigwa kuma athukume ma nyumba ciana situ twenda si skulu si ma courses ma college masome courses masome makala mekundo tuna vocational training institutes ciana isu si some ubundi si some utuma ngua air dressing plumbing maundu wonde nundo kikita mundu ukamba ciana si 14 13 na ciana susi athi lobi si thiambi otese kia kuku kana kuteswa
ciana citu cikesi wokamba tina mbesa cia usomethia ciana citu tati kaunti ya Masaku. Ondu ala wale na muno ni ta muika maimwana kulika utoini watu mota kana uthukumi watu mota kindu kila muika ingi meoneka malikite matambie maundu ma masomo na kutilila masomo tina wa kilasi cha kana form 4 na imwana citu na cio cia mina school class 8 sikatwa sikoswe na andu cianduke kutwa boda ciana isu ni nini na nitonete accident ila boda ciithaa nacio na ciana isu inamba umachua muno mabui mono no yang kana kaikucia kisebe kaitha kena kaiso kwatwa ni pneumonia ulo mwana ikwata no wau kana waikwa kana itutia ciana citu cia imwana nitenda icio vocational colleges kana ma colleges ya langi some sikwate skill nundu skill icio yana isu ikatumia plumbing, carpentry, masonry isu cionthe ni courses ila tunenga na vocational training courses si colleges situ na TVET colleges situ elesiangi kana nukosa itambia kurika maskulu ni kuthuthia manyo na kunena nyava mwana alimu na cia ino kana kukilia kisomo kaundini ya Masaku. Nyeta ni waziri wa education kana kisomo nina mubango wa utembelea maskulu maitu kaundini ya Masaku maskulu mai mwana na maskulu ma yetu nikana ninene na ciana situ ni ithuthie nikana ciana isu cikebiti masomone nikana wisaida nisiese kana no itwike kitu chochote they want to become ciana isu no isome ikapita nikana ikaendea na university na either yithi university kaima colleges na ikeka skills pendi mbingi muno ndithitu kana ulimwengu ni matumia andu ala mekite vocational courses ane na kindi no eseso ya unye cha form cia gucia ambassador kana ilovia cia kutethesia sindi no amalo maskulu kila watethesia mwamba na maofisa ngi makaunti ya Masaku FMC ya watala Jackson Daka maiweta kana serikali ya kaunti ya Masaku inatambia isio ya kuendea na kwatamba ukisomo mavindani yangi mokite na mashu ane sapi governor witu wa Vinyandeti mwana mo na ndoko makwata kuoko maondo ne onde kila ngulia ekalima atala tunenge i governor time nundu nwende na kuna sindu nimweseketha ni sindu muthemba wake uno na kunia masilanga lelo no natwikie sokoni aturi carpet ya lami na atunenga basari la ingi na watu tungirela ingi nimukuria tunenge time governor atuende na musupport no I'm sure governor no ku deliver tweka na siasa ni nundu andu mombiwe mema siasa ndo na asia tala sindu cia koniona isiku nikitonesa na manifesto yakwa ila twashia atu na governor sindu ila twawetete na governor neona twende na realize anditunge kadima atala mupea andimia twende kwitha na Mauvoo na tu support serikali na ne mashua miaka 5 ndithela tuketha twina kindu tuonania nundu twaume na governor miaka 5 ndithela tuketha twina kindu tikwatila na kindu tithati proud kwa utetunga umendo kwitha governor no kunite mandu asu onde ni wonie be kinandu usisie indi masomo nundu ciana na atongo imao ni masomo gwa kisomo na ende ndia governor nundu itukwatie milioni ile kila ward kwa oju no sio muno pio na itu sisitiza na tuisia withila mbesa isu ciathi kwa ciana ila nidi ke ward na twa narrow down ke sub location na tuithi kula ke village kaundini ya Masaku matongolo nyenita waboni mutesia athukumi ma serikali ya kaunti ya Masaku mbewa manatal no alama thukuma muvyani wake na andu na ukolania wa koti ni matola muti minister muvyani usu na maofisa anene nundu wa kumathamia kuma kula mathukuma na kumatwa kundu kungi uvathukanu na meya ya uthukumi kwivo kulia kumanenga ilovia cia kuthamia kula matumitwe kana transfer allowance na ivinda yani ya kwiyumbani cia kuthama kana notice Mauvoo ani kuma kwi mwene kivila wa ngwatanio ya kutetea mavota ma thukumi ma serikali cia county uvonge wa Masaku Kenya County Workers Union Ruth Jona ivinda ila wakomana na athukumi asu alame asani cie itina wa kulengelelwa mavalua asuma uthamio Daniel Mwongela no kutuelezea ngwatanio ino ya kutetea mavota ma thukumi uvonge wa kaunti ya Masaku mainena kwisila kwi mwandiki wo mwandu Petronila Mwende undu mwana mwene kivila wo mwandu Ruth John vanza wa mawisi ma muvya wake na wosani wa koti alame katikati wa musi wa Masaku ni maelesa kwa makwani wako ni undu athukumi mbewa maana 5 alama thukuma muvyani usu meo lasimithwa kuthama kuma kundu kwikivothukani kuthi kungi watatiwe mitalatala ila ya ilite ndiye sitwende katunye mbesa ba nundu ana thukumi angi nako HR manual 2016 ni nenete discrimination in health marital status ona we muito ona sindu cia muthembosu kimako muno
kubika obisine kwithi athukumi ma revenue collection manengetwe transfer na tia ibe transfer allowance tia mai manata bwa makapripe wakana kwi transfer siende itwa ebiwe last year taibitwe tene andu asuma ina tikiti wao thikula ma transfer iwe ange matwa iwe ndithini ange matwa iwe ma yata ange matwa wakithioko yene binda ila tu chuma kila meutunga ciana skulu maina mbesa ima EVFC ithie tumakita muno ta te union ya Masaku nikiko kitekika na wakulia kila mundu ayasia ndesi kana kwi transfer siende na nitwe ya thukumi maitu maikathi matea ibe transfer allowance uyo kavailikana kana aingimo manae manandi kwa yu na mena ciana ila ciuvingwa maskulu chumane kitwendete wangimo meona mathina Mauvoo wala yume ulasimika kuthamisha ciana maskulu ondo mwana kwambisya ingi kumanda mawekalo kumike baridi gavana kwate ya muthukumi undu muthukumi waunengie kura na gavana kwa ndaya ningukulia ni wa ando ithitu yulea na athukumi amwe mandikiwe nimekuwa athukumi naye nitwese conflict of interest na nepotism ni ndene mwao na itwelewa kana andu amwe mebetangiwe kana maete andu mo mamosani acio mbesa na mamekayo maundu maingi gavana likelela kindu ki na mundu utialie miaka 3 akaritaye ndaile ithanda transferiwa akauma nyumba kwake akaenda plotini kwa mukabo kwa young families yanangika mundu ndaumwe mavoko ndatwawa yata mundu ucio ikaile watwawa ana seto ciana ninde cio ka skulu kini kindu kina ivu muno gavana nenga athukumi nena na nene alangi manenge athukumi transfer allowance nundu ithia tukwithukia cia na vai mundu kubwa nundu twekilia twanena tukewa twibwa serikali vai mundu kubwa na tonengie kura nundu twaina bata naku ende sisia ni kituminiki vala ngwatanio ino ya kutetea mavata ma thukumi ya kulia utongoi wa serikali ya kaunti ya Masaku ngua gavana wake Mwandu wa Vinyandeti yikidikana ni kwethiwa kuyatiwa miao ya uthukumi ila kwime uthamio toyo nundu ethwa kuthamwa kwa thukumi kwatoyeso vatatiwe mawalanio ala mailite ni vatoneka thukumi ingi makaendea na unama muno wakatano saa umwe wakwacha tuko manieva headquarter tu piketi nundu piketi ni etikelete yamwe article 37 ni etikelete picketing kila mundu ana right yo picket ukaitu piketi kadha sio language la serikali kwethukisia ithia tu ready Daniel Mwonkela Mutungwi TV kumuvanza wa mawisi Makinandu kauntini ya Masaku. Tuisonga na mbeka vindani ka mbunge ya Kitui yetele kunena nesia kumya otio yulu wa mitalatala ya utavi na udhosia wa Kithangathi kauntini ya Kitui. Memba wa mbunge sukuma wodini ya Nzambani Kitui cha Umiloni Wasua Joseph Musiokani wa menda enendi kuivetangana na mikululia ya utavi wa Kithangathi Mbusieni kwa kila waweta utavi utenda kufika muthia kauntini ya Kitui nutumite Mbusi ya Kitui itiwa Mangalata na kwikia enendi mwisioni wa mwa wa Kiwu. Musioka anena kika vindani kala evikite tatheni kimwe cha mathiko kisioni cha wiki lilie wodini isu aimenda enendi kwithiwa mengunu na meo ile kwikiwa ni serikali ya Kitui yulu wa utavi na udhosia wa Kithangathi. Onesmus Chalo nutumbanisi ripoti. Memba wa bunge ya kaunti ya Kitui kuma wodini ya Nzambani le Kitui cha Umiloni Wasua Joseph Musiokani wa kulia enendi Kitui kwivetangana na utavi utena mipaka wa Kithangathi. Enene ya chathini kimwe cha mathiko kisioni cha wiki lili wodini isu na wetakana mutalataro la wembe wa bunge ya kaunti ya Kitui wa kulonga utavi na udhosi wa Kithangathi wa vitu kithani ya memba mabunge ya kaunti ya Kitui na kutuika mweo enende ni mele kuwatia balo kuweta utavi wa Kithangathi Kitui na utuite Mbusi kauntini ya Kitui tuika Mangalata na kwete mwa Wakibu. Moyota derete ni kwaje kwambia Jumatatu ito mutangaze ito kwaka mungeto munene utongeki uja kuma mugoni cha kwatenze wiya yabaya kwa kale no tuize twaka mungeto kwate kibuna Kithangathi ana kama iduma nina kota Kithangathi ito kwatiania na tuina muswada ba mbunge wa kwikia mikakati ya ndula Kithangathi kate sawa na watawa Kithangathi kando ya mia wile kwikiwa ne mbunge ya Kitui wa kwadwa ndoka azima meni ndako tabia ito kwatiania ndo maitu ito tugize Mbusi Malangata na tuma matikoni na tuambia kuyamboka ite ya Kitui yumeteke kweyo ito kwatiania kwa
kiu ni tukwika ngeni wa menda hinenthi kusuvya ngitha yo ebindani kuna kusiwa mbua na liu na kwatikana isione mbingi vaile mbetani ya ukamba mbe nono ngaino twathimie mbuela yuie na liu la wiko miundani ni wingi pio twisire yakono indi kwa ugando masuvye liu na tukikala nenesa na wendo na tukirila kile binda uneni wake no kwa tombone Purity John village administrator wa kisio kiu fala wathuthia enenthe mekatete kuthosile waende kusuvya no kana kukitana nzaile tonya kwevwela ukamba evinda yukite tuikulie ni kanandu maitumethwe me proactive tuikekie mungeto wetikibu na inyonze mwituiko andu maku ya malu na makobsi maumete kikuyu ithwa wi muthanga umanza pipes kusia kibuku mosini no kithwa wi muimi nya nenda kukani andu ekaikutaliu andu ni mothina na ciana cithu kumithwa muno sikimia liu cio obito na cia amina kuwima badala ila ciana inengwe ula liu musio we wita witho wa kitenge na witho ya ciana liu muthuku wika uniki na inda tukanie na tuisuvia liu tunenge ciana liu la musio twekonenge ciana sindu nthuku tunasimithisie kwanza siyoba musibi sitena liu na mema pamathingiiti kumathingisio na tuimatise skulu ni kana meme inge Purity nombola serikali ya kaunti ya Kitui kwithia inengane basari kuya manywala maneke class ya nyanya tanzia mwa kukwata mboke somo cha siani la sumete misini la mbinye otondo kuweta ndi watu inengane basari kana fees support sia form 1s only underline bau form 1s only kuwetha wina kana ke university college wenduke thi niyo yukaku twinengo form 1 sisi oka na ciana ila tukwithwa tuinenge sithwa sisi ya muthembo kana nidi kana kena bata na tumana kena bata hata kila kilio ni chuka andu na mutui wabo na andu ene ni mesene kuna munga myebaya kando we ni wisi mutuku ena bata mbe wa mutua mwitha mwisene chutuka kunia bo ni nywe mwitu tabia ula wina bata ni mutuku kana ni mutua na tukanenge kana asome katika public school puni bangi waile kwa underline edhoni wisika kukanethia wa private school takakwa ndukano wo kuka tilivota Vilingi Mauvoo Mutongo TV kuma kaunti ya Kitui neto Onesmus Chalo Atulika Mauvoo makonete koti Mutongo wa Azimio Raila Odinga ni wakane Musumbi William Ruto yulu wa kulikila muvea wa koti ayasekana Ruto ni wendiye na kutelemia koti kila ninzia ya kwananganzia sia kukwata aki Raila asia ona kutwika Azimio ndia itikila utu wa Supreme Court ula wanengie Musumbi usindi mwaka ni wa 2022 ni maunengie ndai ya na yu Musumbi ni wailete kosa ngelekanyo kunenga ndai ya muvea wa koti na kuweka kulikila uthukumi wa mbunge. Yeah, the ODM elections, the halas. Juu ya the threats that Kenya Kwanza regime continues to huff and puff about must be seen in their correct context as a scapegoating and diversionary tactic from the pressing social and economic pressures the regime has subjected the people to. For the subject of Mr. Ruto's latest strange rage, the judiciary is too critical to the well-being of our country and our democracy, making it extremely important that we call Ruto out and tell him that he has crossed the line. Kenyans will recall that when the Supreme Court made its contemptuous ruling against the Azimio la Umoja's presidential election in 2022, we said we strongly disagreed but accepted it in the interest of furthering the rule of law, democracy, stability, and healing of our nation. It remains our position to date that disobeying court rulings is a sure path to chaos and the collapse of a nation. Mr. Ruto has captured Parliament, and bills now come straight from State House and get ratified by the lawmakers. Sometimes
up to 2 bills or 3 are ratified in one afternoon. There's no debate in Bunge these days on bills. If there was ever any doubt about the malevolent intent of the Kenya Kwanza regime in regard to the Constitution of Kenya, yesterday's attack by Mr. William Ruto on the judiciary removes all the doubts. Usaisa mwendo atuile kanya na Mauvoo asuma koti tuambakosa udhumo munini nitusiokethetie ndukadhivasa. Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasa vya biasala waku kana kumanethia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanethia sia iku kwa Mauvoo mbeange tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu mwonza kana ututumia email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile biasala situ. Tene uyaila isi kuona usimungalu andu mabanda makesa uketha mbua yokuo kwa wingi ni maundu mebala tonya kwikatwa kwata kiu cha kwemando pe maundu maingi wa mbe ula wila isi pe tutila twenza wa moko maliu alameka nesa ukamba yu ona maimi na mbua imwe kasila katwa sete keisa utungokelia ba kana tuika ile u ithimba ya imi thina yu wawitha ne ku-establish kana ciambo kwata lakini ona cia kwata yu ukaokethia ni cia twa miba sana kuma kwina thina muno bumango ni ciondu ndinzo ye fiber ndinzo ila uya yimba alisio na ye moyo muno yembe yake itawa Kent na ukaokethia ni nene na wiyo ukethia wala ye mwene weania lakini yu ndinwa ya Apple ni wizama yinu no thina moyo ithi ala tuikwata cia wimi tanzia nene ya kumanda ilobia yoi petele ibinda ya ile kana tuithike ndinwa wimi wake umundi tukuthuke na ikinya leo ya nema kutachonde bandu wa imwe nyo no kwata at least lump sum ukethia hizi kana kiucha thina maana monza kana chedi na maana tatu kimo ndukiane kimo without no tata mbese na list ni maana tatu kungayana depending on wito wacho lakini ila nenukie nyenuru nayo wiani ila nenukie ninethiwe na masama usija ciendu ciakwa etha ni ng'ombe inengiwe liu nesa iya yumiata niwe ukuamua nundu uu ni wasia wa muimi ni kila wakatatu kwambia saile na ndatika miongo ina sia wiyo WINAKE Steven Mwema pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba. Dial *811*463# to get John 3:16 as your skiza tune. John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. Amen. Dial *811*463# to get John 3:16 as your skiza tune. Usaisa mwendwani na udho chato sokelele ilange watu yutinambe ya nayo ngwatanio ya kukitama vata mama takitali KMPDU ni yaweta itelemwa ni President William Ruto ivetange kotini ikuwa ni ya kuliana na Social Health Fund ila KMPDU yu kitite kotini wa yulu. KMPDU iweta kwa ila witi wake la mwenende ti mwana wa president na maminista make kusauvya meyao matokonete ene yanda sektani ateo ni kindu kienda unena ni kwa vakuve mesani imwe na andu onde alama konetwe maunduni ma uiti kindu kilame weta kiyae kikaivindani ya kusauvya kwa mwea umwe wa kulunga uiti wa SHF. Benjamin Mwakano kutueleze.
ngwatanio ya kukutyamvata ma madaktari KMPDU na ilani ene kianda nene ikwani ni ya kuungamia serikali nene ithukumithia walanyo impya wa kwailia witi kwisila Social Health Fund iweta thite limwono vanini ne musumbi William Ruto no kana kuvetanga ikwani thi kotini KMPDU kwisila kwa mwandiki wake munene Daktari Davji Atela iweta thi kotini kukitia aki yota ene yanda sekta ya witi itina kuvathulwa hivindani ya kusauvo kwa mwiao. We cannot cower. We cannot really put fear as part of any part of our agendas or part of our discussions. We act with a lot of bravery because we believe that we act within the rule of law, within constitutional principles, knowing very well that that has to be protected. So there's no amount of threat, there's no amount of anything that any actions that can make unions or can make us cower when we know that what we are demanding for is constitutional rights for Kenyans to access healthcare. That you want that the laws that are meant or that are made should follow the constitution and should be that which enhances healthcare access and enhances the rights of Kenyans. Daktari Davji ndo weta mena mwikio kana muvya wosilwa makwani na uvisi wa musumbi ni ngava ilesi ya serikali siungamie na nongina sindu sionthe nthuku ila simu yao ni uimbya ila ivanie kumavithia madaktari kuanzia sekta ya witi na kuvata mambilioni ma enende witi wena wiana tuivetangwe usungi ula kwanana namo utono kwatikana kuislamba tukanune siako team. It's a reality today that if the Social Health Insurance Act is implemented, a big populations of Kenyans will be condemned to death. Why? Because if they are unable to access, they will be unable to if they are unable to pay, they won't be able to access healthcare. If they are unable to pay, you can't even get birth certificates or death certificates or even title deeds, because that act condemns everybody as such. And therefore, we believe that what we're doing is the right thing. Secondly, it will condemn over 6 million civil servants, doctors included, in the ability to access care. You cannot fear to take action in such moments. And that's why we believe that the actions that we're doing is not an action of individuals, it's an action of organization, the action of workers, the actions of Kenyans toward ensuring that every Kenyan actually accesses the healthcare to the highest standard of it, as envisioned in Article 43 of the Constitution. President William Ruto havikita mathikoni ya mwakwiyo kuya Nyandarua nuthingilile utumani wake wa ivindani ya kuthocha mwaka mweu kana ndeyumbanite kuatia mauchuo makoti alamena kielelo cha kuungamia mivango ya serikali na ilai manifestoni ya Kenya Kwanza alianania na kuvata mwene nthi uthukumila wa mwene wenyu viye 11 kavindani ka kula mbitu. All our submissions as per Article 10 of the Kenyan Constitution were not considered in this particular act. That's why we are out to say that we demand our voice to be part of it. We demand that the bill or the acts that are being provided should actually enhance healthcare access to the healthcare workers and to the Kenyans at general, but not to impede it. And therefore we believe that all these institutions are protected by the constitutions, and that's why we are on court over them. Otherwise, I don't believe there would be any other particular avenue to address such issues when leaders or when members or when Kenyans have grievances over them. Utene kwani the Social Health Fund kuthukumithwa kwa kinandu cha nyumba yani housing levy oyu onago kusuite na kukumwa kotini itino mwakani muvitu kuungamwa hati wa serikali ya nengo mwana wa kwailia kundu kuna kula kwa ina mathena ikuani yetele kwithukiwa mwaine uwambe unenanya yulwa witi wina wiananu o ndu mwana waki wa nyumba no kana kusovya miana mingi ya mawia wai katika review mesani ya kampeni sia ngwatani ya Kenya Kwanza kula nene mbetu. As much as we strongly advocate for universal health care, we need the government to actually action this through a clear plan that will ensure inclusivity and actual access of care by the Kenyans. And these can only be done with increased budgeting to health care and increased employment of health workforce to different facilities in the country, not by putting bills that privatize the same essence of healthcare that need to be accessed by the Kenyans. Reforms to healthcare may not just be castigated and done by only acts or bills. And if that is the model to put them up, this must also go in line with the existing constitution. Vilingi wa Mauvoo kumafahamu sini wa Ilovi Nito Benjamin Mwaka.
Na tulikilanilya tuthi kaunti ya Mombasa ni uvucho munene kuyatandithia alama na ataitwe ni serikali ya kaunti ya Mombasa itina wa kuwekewa mathiemo ma uivi wa koti cia utandithia. Gavana wa kaunti ya Mombasa Abdul Somad Sharif Nasir aine ofisini wake ni waweta kana ene nzia imwe ya kwa ile utandithia aimenda kuikithia kana ni maivea cia mwei matuko 31 ni kana maikavikiye kumwa vaini. Ono Mauvoo Nasir ni watangasa kwambisia system mpya ya nzia cia mitandao kuyatandithia kuivia miyo kavindani kala mekulicha sokoni wa Kongowea. Angelina Mose nukutuelezea. Enene ofisini wake kiokoni cha umuthi gavana kaunti ya Mombasa Abdul Somad Sharif Nasir ni wa maiki atandithia mathie kana vaini ula makuikwatiwa kuivia mwaka ni muvitu itina wa kuselewa kuivia koti cia biashara kivathukanio vala watakana ini nzia imwe ya kweli maundu ma utandithia. Kuna mambo ambayo yamekuwa ni mazito na ndio sababu nimepeana amri zile area zote za single business permit ile interest ama tunasema ile riba na penalties ziweze kuwa waived kwa wale ambao hawakuweza kulipa. Na wevani wamenda alama taito matatu kuivia koti itina kumaumisya vaini ula methito mataitwe miaka ni mivitu. Tunasema ya kuwa ile penalties na interest zote ambazo kwamba zilikuwa zilipwe kwa sababu watu walikuwa wamechelewa kulipa, nimepeana amri ya kwa kuanzia sasa mpaka mwisho wa mwezi wale ambao hawakulipa mwaka jana, mwaka juzi waweze kujaribu kupunguza deni lao. Na Mauvoo Nasir ni wawetakana ni makuambisia system impya ya nzia cia mitandao ya kuikithia kana ngale na atandithia alama kulicha miyo nthini wa soko munene wa Kongowea ni maivia miyo ni kana kuikithia kana kila umwe wevia ilovia ila ikuendekana vate kuvinyia atandithia amwe. So it is important for every single person to play their part. The other challenge that is there is ndo ambaye kwamba kuna na mkataba na county, akitoka pale anaenda kumpatia mwingine. Yule mwingine ambaye kwamba yuko pale analipa ada ya juu zaidi kwa yule ambaye kwamba kuna mkataba na county, lakini yule ambaye kuna mkataba anaona ya kwa hii pesa wacha ni ile mimi. So you are subleasing and then nothing is coming. So there's going to be a rapid response team that is going to be hitting the ground. Everyone has to be equal. We're not going to have sacrificial lambs ya kwa mwingine analipa na mwingine halipi. This is a county where every single person will be treated fairly and equally. And hata hiyo ambayo kwamba anazungumza, the Department of Trade is in the process right now of advertising hiyo automation of hiyo milango na hiyo gate ambazo kwamba ziko katika soko. Tutajua ni gari ngapi zimeingia, they'll be automated, zitakuwa na cameras, zitakuwa na kila kitu. Athingilila kana muvango wake wasiana cia ithe wa miaka 5 kuitomana na kunengwa medical cover ni wasiana ila isaitwa va county ya Mombasa indi ti ila cia kuma county ni cianza aiwata kana ni makutumia nzia kivathukanio cia kumanyaki takusisia kadi cia ukuna kula cia asiai na mavalua makana makusia wakana birth certificate ni kana mamanya sub county ni ila kasiaiwe. There are many ways ambao kwamba wameweza kutumia. The department, I'm actually very happy they came up with a way. One of the ways is mtoto amezaliwa wapi. The other way is where the parents voters card is from. Like I said, where sasa hivi ukaenda tu hapa Coast General, 70% of the people are not from Mombasa. Please explain to me the justification that I have. You ambaye kwamba uko na mtoto ambaye kwamba ni wa hapa, wewe ambaye kwamba ni wa county 001. It is as good as telling me ikiwa pesa ya barabara itakuja kuingia at one good time, nichukue ile pesa nikajenge barabara kwa wengine. There are many ways to identify. No, one of the ways that is there to be able to identify ni where your voter's card is from.
The other way to be able to identify is where your ID is from. The other way that is there to be able to identify ni birth certificate ya mtoto. Sasa surely when you tell me all these things hauna, I will not shy away. Pesa ya Mombasa itatumika kwa watu wa Mombasa. Hiyo ningeomba, and you will not ask me to go and cancel good programs that I have for my people kwa sababu naogopa jirani atakuja kusema kitu kingine. It is not right, isn't it? Ilivotea Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa ni tawa Angelina Mose. Tusogele kauntini ya Masako aume eli kati wa watatu alame ukonyo na ungei wa mota sia bodaboda musini wa Masako na mawidhi luluko na alame ikuite miyo miada ya kau ilani mbanga na tuvyo ni maende kukwata uitisi vitali ni munene wa Masako itina wa moku kuna kitutumoni enendi alame na udhatu utukuni wako wa mukia umundi valame manali saka mota kamwe kuthimusini wa Masako maelekele kisioni cha kelima na valame uwe totame na kielelo cha kuvena ndeleva wa kamota kau kamota kake. Uuni kuatena na mwene kivila wa mateleva ma mota sia bodaboda musini wa Masako na mawidhi luluko Alan Musembi. Na ningwati esimu ndiye lewa kanabe na mangendile methiwe mena miyo miei ya kau muthemba wa ibanga na tovyo bala me manalisa kamota kamwe me atatu mayenda utwawa kisioni kiba wendete na makutano ma chumbi kita kilima na chairman wa stage yesu kana chairman ula witwe tha ito cia we okwe sito Dennis endeleva mota kana ba imota ekukua akua atatu tuko na ila chairman umisie mwamulo oili unondo mwamulo wenda nite na meo yito andwa me atatu nimendie kwenda ungendea chairman obalano mambo da boda maendia umananiki mutongo iwo kwenda uthuki wa kana kungendewa na ndini wa ilangwa mbathi cia ukulania umwe wonekie ba area ya kinena kwake kana kinunu oneka mbushia ya kibanga na mwana kia bodaboda la woni we yome alangi mbona ndo aita mena mundu ita wina sila ila wa issue ele ni masembie obala umwana uti wa kweto na mambo da boda na ile masemba ni matiwe no mwa kwatwa no mwa bonoka na ila makwati we matunga makula ngwe makulio ni makoniwe search na methi wa ingi na ibanga ingi extra na tovyo abala makoniwe munoge tutumo otukune wa otebika saa kenda na mbezio ndeo na kaosu askalema umelile na mama yatana palama masembi hospitali munene wa Masako kila ndo nakulia no maito mambo da boda tweka nina nza ya mbesa nundu wikilya wego weta wasilingi mana ile yoka ndo usija mana ile mesi achao nundu mwana kiwambo da boda nye kilikoni cha kwa niona mbanga isi endete umumina lakini mwa wa chairman wao bosya thayi wake kala kangi kukua andu atatu otuko mundu no kuona at least ona serikali ni kulea ndweli lakini otukunikete metha ku andweli na mundu ungia iku andweli no ndaka sie mota ile na ndo ama ithi kwete thina at least andweli no ngangano na ndo ame atatu o maketho matono makelia bina lakini mundu umwe kwa ndo atatu kiuni kikuo chame toke na tuyo kauntini ya Masako amwe maenende alame kalana mamutha me mwana kauntini ya Masako ni makule serikali ya kaunti ya Masako kwisila kwa Mauvoo wa ikundi na maundu ma mivae uthinike amwe mamathina alame thitwe mamekalile ta kukosa ilovia cia kwambelele vya sala kukosa sieki cia basari katwa mathina ange alama ende na umekalila muno witano ni kuma kwi mwene kivila wandu alame kalana mamutha me mwana mumandu ndolo mutu ula wakule maundu ma uthukumi mwaka ni malungwe undu vailite Josephat ndolo motoa kuma mumandu na kwa kulio yako kwa serikali ni kulia pembesa tida atitengetwe chale mabutas kwese no itetie mundu na mbesa isu amo maito tisiona tumanyasiela bayundi okula cha gavana witu wa Vinyandeti atuterese mwaka o kwese dia mbesa isu isione kana isu bikia kila mundu nondu pe andu metha mema thinane kwese dia mundu numevunye epcho. Alafu kindu kingi no upande wa basari siana bingi ile si ulichiani si misi na si tonyo vika ikosa basari yo kula chete kapea wala ni museo kesedia siana isu sio so basari ka sio ka skulu ndo pe imwa ta imwa ka pe imwa ite
itelika form 1 ko ngavana ndasishe na ndalika ku misini andatundela na andu mo matuma ba msini nikenda machunguza alemavu mengi hata mende hata na upande wa school ndazingatia muno na kengene tunaena meeting ku youth center na meeting isu amo maitote ya tuendesha nundu tavinge vya sala na kufika meeting wesetha peni ni ila ya kukwata lunch wesetha ipe la process ya kukwata lunch ndio kula sia yukwetha na meeting taisu wesetha paketha na process nundu amwe tuko bangao kwa mawike wa atumite basa na tatia mawia maito tuvingite kuunga bana wavinya ndeti please ndishe maondo asu otosishe. Munini wa Musumberi Gathi Gachagua ni waumia ukani Mauvoo kukonia matambia ma kumalekelia misuo kana kumalelia misuo imama imbaiku ya Mount Kenya ayasia wene wiyumbanite kuikithia imama ii nisiose wa etambia kwenana na meao ingi Gachagua ni wasa kana silikale ni yesiki nikiende na omituki ni kulikila yunga mnyamatambia ala moseto ni ndongo ise imama ii ma kumalita ando anini kundini sia umama ii ayasia kana ni mavitio mo kana mainamba kumana ando ala maende SSC kota ii ainene achathini ta mathiko maithe wa Senator John Mauvoo county ni Nyandarua. Gachagua ni waisie kana vai mundu ona weva utekwite kana ukwetikiliwa kutumia amui kana indwani 728 vijana walijiunga kundi haramu, kiongozi yao akawatuma for forceful circumcision of our women. Wakanajisi watoto wa kike, wakaweka kodi kwa hardware, wakaweka kodi kwa stage, wakaanza kufanya tax collection in Kenya. Ikaenea, nobody could sleep. Ukisema ngwe, wanasema utakuwa kuja kuchukua kichwa yako. Kweli ama uongo? And it caused fear, especially in this region and Rift Valley. And it took one John Mechoke to say, no, that cannot happen. This is a country of the rule of law. Now vijana mambo yao ikafika mwisho. An attempt is being made now to revive that criminal gang. Na hapo 2 months ago walikuwa wameanza kwenda kwa stage kuchukua pesa, kwenda kwa hardware kuchukua pesa, kwanza kuandamana na wamama. Mnataka tuwakubalie? It cannot happen. And so I don't want our leaders to be intimidated. Now watu ni watu wachache, na hakuna vijana ati wanachokota pesa wakatumie, wanapelekea huyo kiongozi yao 90%. Yeye anajenga manyumba everywhere in the country, anatumia vijana vibaya. Ile sisi tunapinga ni kutumia vijana kutoka hapa to engage them in crime. Ni saa ile na ndateka 13 na usuni wa muthia wa Vilingi wa Mauvoo ni cha Caroline Mwene wa Muteti na nethi wanake Teresia Mwende ndene wa Vilingi wa Mauvoo kuanzia ya meko sia nileka mwendo ni wa saa 3 na nusu ingi nitukwanduka na Vilingi wa Mauvoo kwa oyu tiwanesa.